Evo ga. Porco ladro. Ja. Dajmo, Bruno, ala. A študiram, kaj da imu? Ja, kaj vas se za študirati? Ali mi puste, ali pa dajte gor v Briško dinare, ne? Ne, študiram, ko bojo prižgali lučke v Kopri. A ja, zaradi situacije? Seveda. Ma čakajte, Hej. pa se smo še v cajtu, da pridemo. Dej, gremo v Koper, ala? Ala, homo. Eko se te pobral asa, se solde. Dejbo. Ala. Hitreje, gospod Bruno. Ala, gre hitreje. Ma vas čakaj, bruleček. Kaj nisi rekel, Aljona, homo. Ala, gremo. Ala, pohiti, porko dinjo. A jaz zdaj hitim. Ala, homo. Porko ladro, lučke, kje so lučke? Tam je, porka lepi. Saj sem vam rekel, gospod Bruno, da bom prišel v cajtu. Kako v cajtu? Kakšen cajtu? Lučke si rekel, boš šli. Ma lih prav za odštet. Evo ga, od 5 dol in smo točni. Jaz sem ti števamo. Ala, homo. 3, 4. Ala, 3, 4, kaj si rekel od 5? Od 5, ja. Dobro. Zdaj. 5, 4, 3. Ne, čakaj, stavi konje. Porko ladro, ki lučki leti v Kopru, ko svetijo. To svet je zaprav, ne? Dobro. Tako da smo zaščiteni. Pravilno. Ala, 5, 4, 3, 2. Ne, stavi. Ne, stavi, porko ladro. Gospod Bruno. Kar je zihar, jaz sem ostale oči, porko ladro, ne. Tako. Sad drugo. Ala, smo. Kako da ne? Ala. 3, 4 zdaj. 5, 4, 3, stoj! Kaj je zdaj še? Ne, tako sem rekel, ki mi je lepo. Gremo odštet, porko ladro, ala. Kaj čakaš? Aja, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, lučke! Kje so lučke? Tam je, porko lepipa. Kakšne lučke? Bruno, očala imate gor. Porko dinjo. Po sveti. Letošnje leto je posebno in tudi dnevi, ki so pred nami, bodo za marsikoga drugačni od prejšnjih let. Kljub razmeram, v katerih živimo, pa nam čarobnosti praznikov in veselja, ki ga prinaša praznični čas, ne more nihče vzeti.
Verjamemo, da bo praznična razsvetljava v Kopru marsikoga vsaj za trenutek odgnala od vsakodnevnih skrbi. Letos je ne moremo prižigati skupaj, zato nam dovolite, da vam v naslednjih minutah v domove dostavimo kanček prazničnega vzdušja, radosti in upanja, ki ga simbolizirajo praznične lučke. Dicembre è un mese di festa, di nuove speranze e buoni propositi. È vero, il distanziamento, le molteplici difficoltà hanno cambiato profondamente le nostre abitudini, speriamo non per molto. Oggi vorremmo dare un piccolo contributo per rincuorare un po' gli animi, portare un po' di aria di festa nelle vostre case, ma anche per invitarvi a Capodistria per una passeggiata di luci e sapori. E credetemi, sono molti gli angoli da visitare in questo dicembre capodistriano. Saj ni tako tema, kot se zdi, zdaj, ko smo prižgali luči. Če ti je dan brez pomena, žalostna si polna solz. In če sonce se stemni, luč bom prižgal, jaz sem za tebe tu. Porco ladro, vidi to! Pridite noter, Bruno, sosed. Mate moja! Šlo? Kako je ne? Kaj ti zgleda star? A ste videli vi, kako je lep Tito trg? Ojo, lep je. Ja, in v kočiji sva. Jaz ne znam, kaj sem slep. Ko v pravljici, gospod Bruno. Je. Ja. Po mojem, po noči Kje? se bova še v bučo spremenila, kot v pravljici. Jaz, ja. Ma tebi se ni treba. Zakaj Ti ne? si vrejen bučman. Dejte, gospod Bruno. Kaj me točite po glavi? To bi vam bučen aplauz. Dejte. Zakantajmo dole v Kopre, blizek Murja. Prav so mesto zablešči. Res so čudne cajte, ma sami nadamo, pride v Kuparanka ti. Zakantajmo vsi, spuneme kozarce, naj vino dušo ti razveseli, kar dej še ti, natoči si do vrha, naj vino dušo ti razveseli. Ljudje moje zlate, da bomo res hmalen zakantali stjep. Za praznike vam želim en košic sreće in eno brento zdravja. Da bi preživeli v družbi ljudi, ki vas malo radi. In srečno, oj, srečno, srečno, prav vse. December je čas, ko si mesta po vsem svetu nadenejo pravljično podobo in letošnji v Kopru ne bo prav nič drugačen. Bo pa zagotovo edinstven, saj smo lanskoletno praznično okrasitev mesta še dopolnili z novimi svetlobnimi elementi. Na sprehodu po okrašenih ulicah, trgih in parkih letos nikar ne spreglejte čarobne Verdijeve ulice, na novo okrašenega osrednjega mestnega trga in romantičnega Prešernovega trga, kjer vas čaka srčno presenečenje. Od tam nas loči le še nekaj korakov do Kardeljeve ploščadi in najvišjega umetnega novoletnega drevesa, ki nam ga bodo nedvomno zavideli daleč naokoli. Alo, mlečko, daj mi roko. Kaj resno? Resno, porke lepi, pa daj mi jo.
Wow. Vidi to, čarovnijo! Kako je lepo. Ma gospod Bruno, kaj je narobe? Nič ni narobe. In sem čakal, kaj pa spominja na mojo pokojno ženo Marizico. Bog ji daje večjega počitka. No, že ki smo tukaj, taka romantika. Bruno, kako ste vi vedeli, da je ona ta prava za vas? Takoj sem znal. Kako? Ker je da rada kuha. In kaj je najrajši kuhala? Vino. Seveda, zdaj mi je jasno. In vi ste takoj rekli, ole, ta je moja. Jaz sem rekel, brole, šenega. Stiamo vivendo una stagione festiva davvero particolare. Le luminarie ci sono e sono splendide, per fortuna, ma per il resto siamo per forza di cose distanziati, isolati, anche spaventati da questo virus. E i nostri rapporti, come i nostri festeggiamenti, devono essere virtualizzati, come questo augurio che vi arriva a mezzo della tecnologia. Ma questo non significa che i nostri sentimenti siano virtuali, distanti o spaventati, anzi, sono proprio i sentimenti a dare il senso a qualsiasi festeggiamento, in qualsiasi condizione e situazione. Quindi magari quest'anno più che altri anni possiamo capire per esempio il senso di festeggiare un anno veramente brutto che se ne va per lasciare spazio, si spera, ad un anno migliore. Mi viene in mente che John Lennon una volta disse, forse parafrasando lo scrittore brasiliano Fernando Sabino, che tutto andrà bene alla fine e se ancora non sta andando bene significa che ancora non siamo alla fine. Ecco, il 2020 ci ha dimostrato abbondantemente la prima parte di questa frase. Io voglio sperare che il 2021 ci dimostri la seconda parte, quella più positiva. A tutti voi, srećno, auguri Capodistria. Gospod Bruno, Prosim. jaz še vedno ne zastopim, kaj imate to žogo s sabo. Zato, da jo bom dal tam zraven une velike, da ne bo sama, ne. Ma ne bo sama, gospod Bruno, veste, koliko ljudi bo šlo tukaj mimo. Ma, niti ni prava ta žoga. Anka una ni prava. Aj. Ajde, homo. Portli. Allora, porca. È veramente bella la nostra Capodistria. In questo periodo di festività, quando viene addobbata con migliaia di luci che si accendono la sera, diventa semplicemente magica. È già da anni che ci impegniamo a decorare le vie e le piazze della città con degli elementi nuovi. Quest'anno potrete così ammirare un'elegantissima Via Verdi, una raffinata Piazza Tito e una romantica Piazza Presciren che vi scalderanno il cuore. Ovviamente non ci siamo dimenticati neanche dell'albero di Natale e ci ritroveremo tutti lì a esprimere i nostri desideri. Porco ladro. Kaj? Kako hodiš, mlečko? Kaj kako hodim? Kje imaš roke? Kaj ki imam roke? Daj roke lepo tako sprosti, bravo, tako. Jaz, ki sem star, imam lahko roke na hrti, ne. Mladina, nič ne da na zdravje, pol boš pa jokal, porko lepiko, ne. Lejte, rajši, kako je tukaj lepo. Porko ladro. Lejte, imamo veverico. Tako je pa konjiček, pa lisiček, vse imamo tam, ne. Ma kako bodo otroci veseli? Samo meni nekaj manjka, ne. Kaj vam manjka? Ne. Porko ladro, tako stoj tako. Ja. Točno je, stopite tam gor. Tako, nazad, malo nazad. Še malo, ja? Tako. Veš, stav se. Ja? Vzami telefoninček ven. Ja. Posveti se z lučko. A ja, da si dan to? Poza prava. Eko ga, konjiček, lisiček, veveriček. Vosu, park je popoln. Dajte, ma ja, kaj Ja, že... ma ja, i a se reče, ja. Poslušaj me, kaj imaš čas kaj do Božiča? Ja, imam nekaj cajta. Venjo razstojljate.
Porco Dio, no. Kopra stare strehe, luških tam nasmehe, dam ti jutra, če si sam. Semedelske ceste, vsem vogalom zveste, dam ti desno stran pa. Markovca oblake, mladih nog korake, dam ti jutra, če si sam, če si sam. Jaz v tem predprazničnem času vsem želim vse to, kar simbolizira luč. Obilje, bogastvo, srečo, ljubezen, upanje. Predvsem pa vam želim, da ne bi rasli v širino in višino, ampak v globino. Srečno! Tudi v letošnjem decembru ostanimo povezani, preživimo ga v krogu svojih najbližjih in si praznično vzdušje pričarajmo z večernim sprehodom po okrašenih ulicah našega mesta. Quest'anno il desiderio più grande di tutti è sicuramente quello di poter stare assieme ai nostri cari, ai nostri amici. Restiamo uniti, sorridiamo e non smettiamo di sognare. Brez lučk ni praznikov. Buone feste, vesele praznike.